سلام تخطات نايت شانل كما تخونوز سناك تكونوا ناي وتر تمنيتا يوم كم وتر لومون نقولنا كمهرنا كنكحنا العول درجة فلتت ويون حبريتا كبنا زغل فيديو قريبه زلغنا لومي اب تكنولوجي زتكوري كون ምናልባት ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ሕጂ የምፅኦ ኣለኹ እምበር ቴክኖሎጂ is my passion ዓለምና ናበይ ገፅ ትኸይድ ኣላ ኣብ ቴክኖሎጂ ስፔሻሊ ድማ ብዓይኒ ስቶክ ማርኬት ክሪኦ ከለኹ መን እዮም ቶም ካምፓኒ ዶሚኔት ዝገብሩ ዘሎ መን እዮም ዝወጥቁ ዘለዉ ክንርኢና ሎሚ one of the most important ወይ አይኮኒክ ካምፓኒ ዝነበረ ኣፕል ናይ ኣሜሪካ ዝዓበየ ብራንድ ዝነበረ እንታይ ኣጋጢሞ ኣላ ኣብ ቻይና ናይ ኣሜሪካ ዓብ ናይ ካር ኢንዱስትሪ ኣብ ኤሌክትሪክ ካርስ ኣብዚ ግዜ እዚ ተጠቃሲ ካምፓኒ ቴስላ እንታይ ኣጋጢሞ ኣላ ኣብ ቻይና ወይዋ ብዓለም ደረጃ እውን ክንርኢና ስለዚ ቻይና ኣሜሪካ ክንብል ከለና ናይ ክልተ ሃገራት ውድድር ወይ ናይ ክልተ መራሕቲ ውድድር ማለትና ባይደን ሺ ማለትና ኣይኮነን ኖ እቲ ኢኮኖሚክ ኣብ ካምፓኒስ ሌቨል ቴክኖሎጂ ምስ ቴክኖሎጂ ስማርትፎን ናርኣና ክንሪኦ ኢና ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ ሓበሬታ ናይ ፍልጠት ጥራይ ዘይኮነስ ብግልና እውን እንታይ ዓይነት ቴክኖሎጂ ክንጥቀም ንኽእል መኪና ዲና ከድልየና ቴሌፎን ዲ ከድልየና ሓበሬታ ክህልዎ እዩ ላይክ ግበሩ ፕሊዝ ሰፖርት ግበሩ እዚ ቻነል ዩቱብ ብዙሕ ይብድሆ ስለ ዘሎ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ፖዚቲቭ ኮሜንት ምግባር ከዓ ኣይትግደፉ እናበልኩ ቀጥታ ሕጂ ክንጅምር ኢና መጀመርያ ብዛዕባ እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና this is the story ለንቀነ breaking ኮይኑ ዘሎ Built its first electric car in China. The SU7 boasts 3 variants, Standard, Pro, and Max, catering to a range of budgets and needs. Prices start at $29,900 and climb to $41,500 for the top-of-the-line model. Deliveries are expected to begin in late April. So, እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሻሚ ትበሃል ካምፓኒ ናይ ስማርትፎን ናይ ቻይና ዝነበረት እያ ኣብ ስማርትፎን ኣብ ላዕሊ ካብ ዝጥቀሱ ዝነበሩ እያ ኤሌክትሪክ ካር ኖርማል ኤሌክትሪክ ናይ ኤሌክትሪክ መኪና ጥራይ ዘይኮነት ከዓ ምስተን ቶፕ ብራንድስ ብዲዛይንን ብገለን ኣብ ዓለም ዝፍለጣ ምስ ተስላ ከምኡውን ምስ ፖርሽ ክወዳደር ዝኽእል ምስ ፖርሽ ክወዳደር ዝኽእል ገለ ዓይነት ስሊኪ በቃ ተጠማቲት መኪና ናብ ዕዳጋ ኣቕሪቦም እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ዋጋ ናታ ድማ ኪለር ዋጋ እዩ ኣዝዩ ርትዓዊ ዋጋ ንመብዛሕትኡ ሰብ ክጠቅም ዝኽእል እዚ ድማ ንካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ሾክ ዌይቭስ ወይ ከዓ ናይ ራዕዲት ኢሎም ኣሎ ክንብል ንኽእል ስለምንታይ ኣዝያ ብልፅቲ ብቴክኖሎጂ ሶፊስቲኬትድ ቴክኖሎጂ ዘለዋ ዝበለፀት ዋጋ ድማ ብርትዓዊ ስለ ዝኾነት እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኣዘራርባ ርእሲ ዘሎ ኢለት ስለስና A low-slung design and a coupe-like roofline. However, Xiaomi assures the low roofline will not impact the rear headroom as the model was designed using a dummy that is 1.88 meters tall. In terms of size, the Xiaomi SU7 electric sedan measures 196.7 inches long, 77.2 inches wide, 56.7 inches tall, and sports a wheelbase of 118 inches. Despite its almost 5-meter length, the Xiaomi SU7 electric has a very short turning radius of 5.7 meters. Unsurprisingly, thanks to its large dimensions, the SU7 has a boot space of 517 liters. So, إذا ما كنا زيا ኣብትናታ ኣምቢሊንግ ወይ ከዓ ናብ ህዝቢ ኣብ ዝተገበረትሉ ብደረጃ ፅባቅያ ጥራይ ኮነትን ሰሓብነት ወሲዳ ዘላ ንመለስ ሕጂ ናብቲ ቢዝነስ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብሰፊሕ ኢና ክንሪኦ ቻይና ምስ ኣሜሪካ ናይ ንግዲ ውግእ ንብል ኣለና ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ግዜ ቻይና ክነብሩ ክእሉ ድዮም ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ክትፈልጥዎ ኢኹም ስለዚ ብዙሕ ፍልጠት ዘለዋ ቪድዮ እያ ክትከውን ንቐፅል ሕጂ በቲ ውሽጣት ኢና ኣናላይዝ ክንገብሮ ክንጅምር ኢና let's say this if you're looking to buy an EV you are in luck because right now this is a buyer's market the prices are going down and the number of companies offering electric cars is going up in countries like China there is in fact an oversupply and a new player has zoomed into the arena looking to shake up the industry and park itself in pole position we're talking እንታይ ላ ጀሚራ EV ወይ ከዓ electric cars electric vehicles ክትገዙ ትደልዩ ናይ ኤሌክትሪክ መኪና ክትገዙ ትደልዩ ፅቡቅ ግዜ እዩ ምክንያቱ እቲ ውድድር ናይተን ካምፓኒታት ንሓትሕትካ ምቅትታል ኮይኑ ስለ ዘሎ ዋጋ ነታሕቲ ክወርድ እዩ ፕራይስ ወር ክልት ካምፓኒታት ኣብ ሓደ ኢንዱስትሪ ብርቱዕ ውድድር እንተለዎም ዋጋ ነታሕቲ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ነቲ ገዛኣይ ፅቡቅ ዕድል እዩ ኤሌክትሪክ ካርስ ብፍላይ ብወገን ቻይና ነቲ ዘሎ ዕዳጋ ሓሊፉ ናብ ሙሉእ ዓለም ምናልባት ኣብዚ ለንቀነ ትሪእዎ ኣለኹም ዚኹም ኣይትሪኦን ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ኢትዮጵያ ጠቕላላ ብነዳዲ መኪና ክእቱ ይደሊ እኒሀ ኢላ ኣላ ሓያል ዋን ጌራ እንታይ ማለት እዩ ብዘይ ኤሌክትሪክ ዝሰርሕ መኪና ክእቱ ይደልን እየ እዚ ሕጂ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ እየ እቲ ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ምስቲ ናይ ፀዓት ዘመንጩ ዲጋ ኣመሪቆሞ ዘለው ፀዓት ብሕሱር ክርከብ ከም ዝኽእል እዩ ዝነገር ዘሎ ስለዚ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ዘድልዮም እቲ ናይ ነዳዲ ካብ ካልእ ገዚእኻ ተምፅኦ ነዳዲ ብክቡር ዶላር ዘይኮነሲ ብኤሌክትሪክ ክዝወራ ዝኽእላ እንድሕር ፀዓት ኣለካ ኮይኑ ስለዚ ኤሌክትሪክ ካርስ ጥራይና ክንእቱ ዘለና ክብሉ ከለዉ
إلك خطريات خليقة ني إثيوبيا زيادة لك حتى زال هاجر منها تشاينا دما كل جزء نتعداناتهم كخفلهم زي كل تخينهم ناي بيزنس ديلز كجبروا كلهم كامبانيات ناي إلكتريك كارز أوفر سبلاي ويكا كامبانيات ناتهم بزح يفرس لزلو كينو تطلبنا عدانا تشاينا ودما سلزخوني نابتن هاجرات أفريقيا دي ناب كلا هاجرات إكسبورت كجبروية سلزي إتن بس زنك دازلو هاجرات أبو مساتن كنوك دخوليهم سلزي أوروبا أمريكا من البعض فاحترتر قبل خونو أبا هاجرات أفريقيا جن واقع حسور وتشي زلو مخاين كابتنا ينداد دما حسر عدل تيب كايم مبزحتن هاجرات نابا كخدو مخانم فلوتيو سلزي إزي تشاينا أنكيداتو زلا كامبانيات ناي تشاينا منقسنا تشاينا يكونن كامبانيات ناي تشاينا جن استراتيجي نتايكم زمسل سنحلنا غرينا نملسج. About Xiaomi, a household name in smartphones and electronics, Xiaomi is now entering the electric car market. Last week, they launched their first EV, a sedan called the Speed Ultra 7, or SU7 for short, Speed Ultra 7. This car has made a rocking debut. Within 24 hours of launch, Xiaomi had more than 88,000 orders. And now there's a long wait list. Many of those who booked a car will have to wait for at least 6 months. So, كم زيادة رواز اللغمية زمكينا زيا ديبيو ويكا أبتي مجمريا نحبز بها بزق قربة اللو نمريتا بزق قربة اللو بتعمل تبقى سلازقونات كبا على 8 شح اوردرس مالت تا ماكينه اوريدي ابدا كقربوا خلوسي 8 شمنت شح حسب اوردر غيروالو زخات زبلص ايو عزيزو مالو سلازي اتا كامباني نزي سبلاي تشين نزي كنتات زي كتعبك تفتنيا علاقاهم زلوا طلبكم زلوا ازنتاينا نرنيرنا قد مستوسن وان تسلا ترغب زنبرت ادليزي تسلا كم زي عينت ماركت اوبورتونيتي نيروا ناو كامبانياتنا تشاينا طب حدا ناتوا قد مستوسن غزي كال فيديو غير لكم نيره BYD زبال كنرينا نسو نتسلا ابتي number of cars manufactured and sold in the market ببزحي ني تشاينا قداميت زنبرت قديمه ما خمزلو of course انت مخصبناتهم كم ناي تسلا يكونن جن تشاينا كامبانيات الى ماسك دما اتريركم تزاربه قلطيف كان مبعبالن قلطيف كان دومينيت ناي مقبار اعملوا ازخا انتاي كابي زبقس صنيهلنا كرينا جحجت بلنا زلا انفت من رايا تمليسنا كرينا استراتيجي ناي منغستي كابي زبقسي منغست انتاي ترى تصاويتو ابز كنركن فتنينا months to get it. It's a dream launch. Xiaomi's new car is a super hit even before it rolls out of showrooms. The company's stock price has surged by 16%. Their market value has jumped by more than $7 billion. Xiaomi's valuation, in fact, touched $55 billion today, which makes it more valuable than car companies like General Motors. انتهت بلا الله اسكسمعوا زقرم كوي زلنا مدرخ كالا ارستي نايزا كامبانيزيا نايزا شامي قداميتي ناي سمارت فون كامباني مودادرتا نابليا نابل كابتكال عود انتاي غبروالو كنرينا هذا كامباني نخلتك عبيت كامبانيات ايكونيك كامبانيات نا امريكا تشالنجز قبر زلينا نرزلنا زي بتي سمارت فون ناتهم ني ابل سنه لخريكمي ناي ابل تايغات مولا كليتي وددر كامبانيات ناي تشاينا دما قليل قلبات يكون زفسسول زلو قليل انجينيرينج يكون زفسسول زلو ناي سرح مينتاليتي لو ابل عليو دما اتمنغستي حب استراتيجي لو نزنا غرزي نابزنو كخدو ايكو سيستمز بحال كالو ايكو سيستم مالت نابنا الكتريك كار كسرح توخينكا انتاي دليكا من البات ناي سوفت وير انجينيرز ويكا كمز ديزاين تغبرو انجينيرات دلك ديو خايقولو دعلو كل جن مانيفاكتشرينج كابابيليتي افت كبابيخا نابنا كل جزء انا زغمت الله زلو كتما ابنت كبكم سويسرلاند كتما بازل بال ابازل انت عينت اندستري تزل على اندستري ناي سويسرلاند فارماسيوتيكال اندستري فارماسيوتيكال معناتها ناي مدهانيت اندستري ابز عادي لعل 400 زقونه كامبانيتات ناشون عبيتن ناي مدهانيت الله انت مالتي زقونه مدهانيت كسرح كلغه نعوز بكا جلز وسخلكا جلز مصالكا ايكو سيستم الله سلازي زتتنانجي اندستري بحد سلو زلو بزي ابز عادزي فارما ناي فارما كامباني كيف كان ناخذ عواد زقلالي اب كبابي شتوتغارت ويكا اب على ميونيك ندحر خيت كافي كار اندستري قدم تي بي ام دبليو مرسيدس اوصلوا زلو اودي اوصلوا زلو ابتقوم سبير بارت سرح نزل سرح ابتكات كاسلو زلو حدش برودكت حدش انوفيشن نخجبر وين اشتي كامباني تبغيسون كعبي عدل علو لك از قمطلو حجاب تشاينا تزعابي مانيفاكتشرينج كابابيليتي ناي عالمنا اب تشاينا يزلو خلاص زرربا تشايناويان ابت وشتتي بزح حدش نقدر نخفطرو عدل علو اذا ناي هندي غازيتنيا اذا الكيشا مالتي كسع كندي بزناي تشاينا سقعتكم زلوم مخنياتو تشاينا عبلالنت ناتهم عبل علي زلو እዚ ድማ ምዕራባዊ ሚድያ ክጠቕሶ ይደልን እዩ ብኣሉታዊ ዝጠቕሶ ግን ክንርድኦ ክንክል ኣለና ስለምንታይ ከምኡ ይብሉ ከም ዘለዉ ሰብ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ትብል ኣላ ንመለስ ኣብዛ ርእሲ እዚ
إذا كامباني زي نشتري كامباني ناي تشاينا كامباني نمن قدموا له ماركت فالويشن ناتو ني فورد موتورز زي ناي فورد كامباني أمريكا أبي كامباني لعليو ماركت فالويشن له جنرال موتورز مالت تاريخاوي أبي كامباني أمريكا سنبري بات ناي لومي ماركت فالويشن potential انت لك كتعب كم تخلت تنجيروك of course تسلا على 500 كباب 500 billion market valuation allo we are talking about 55 abzi Ford General Motors عبيت كامباني تاتيو أبت داعا ويك market capitalization بعين stock market تجرم كلا هاجن تسلا نشتري كامباني مسون اتزعبي دارجانا مولو كار اندستري تويوتا اومديو قال مليون ولا فولكس فاجون اومديو بي ام دبليو اومديو كلهم اكيد كا تدميرهم كان تسلا همص يكونون ابت ماركت فالويشن ويكا تي واغا نايت كامباني مالتي ابداغا كل نجار تحرج واغا نايت كامباني كرو خلو مالتي سلازي اذا كامباني زياده ما حجي روك تقبر زلايا نفسه كف كامباني دما ابيني اوديت كالو كال دما حراغا داس حبريتاك بكمي بس نا And Ford. General Motors is worth $52 billion, Ford is worth $53 billion, and Xiaomi at $55 billion is bigger than them. The electric car has supercharged Xiaomi. As of now, the SU7 is available only in China, but this launch is generating global buzz. And the reason ذاك فال ذاك من لسا سلامتاي اتناي منكس تشاينا ترى سنه لا كتمصو سلو زخونت بزعبو بمزرابنا ابكال عوده خانسكر مخنياتو بكل منقدي كريو دلي سلو زلغو ناو اب تكنولوجي سيكتور كن كيد كن فتنينا listen what's going on. Trouble brewing in one of its largest markets, China. A new report showing iPhone sales plunging 24%. Steve Kovac is here to discuss. انتهي تدري لهم ايفون سيلز plunge 24%. ايفون مالت تزبلت تليفون اب عالم تباهلو امريكا ما بقى زخونه سيلبريتي زخونه درافاي زخونه هوليوود اكتر everybody كسب ايلون ماسك ايفون يمزحز امريكا وين بقى كابزيا كمزيا تبلت تليفون يلا بحالتيو اتقال مودادرتو كابنا بمودادرتو دبر سامسونج نايمني ناي كورياي ولا كوت سوفت وير وشتو زلو اندرويد ناي جوجل انتقونه جن ات كامباني ناي كورياي بجك ايفون اتقال براندس بس ايفونز ولا در بملو ناي اوروبا ناي امريكان ايكونن سلازي اتهم قندي نالبا سامسونج حجي كم كالا يمصو كوريا محاز امريكا سلخونه يفتوا اتقند مودادرتو ولا سامسونج كاليو زخل كوينو زلغن ناي تشاينا براندس يو قدمي let's say أكتشن عصرت شو حتى ولا عصرت شو مثلا ممكن نبل خلينا حنتي براند تليفون مثلا أنا إسرائيلي مثلا إسرائيلات كمان كون غلي سوري أنت تبعل هواوي تبعل هنا كريانا أنت تكنولوجيا أنت نيروا أنت يقات إموا حج حبيبة حلا كريانا now let's go what happened to Apple comes with كابي متشيزي For today's tech check. So tell us about the details of this report. I know Huawei is obviously a very big competitor. Yeah, and that's small but growing, let's put it that way. But look, the headline here is Counterpoint Research looked at the first 6 weeks of smartphone sales in China, compared it to a year ago. iPhone down 24%. That is the headline number. And the other headline number, like you said, Huawei, well, it's up the other direction, 64%. And its spin-off brand called Honor, that was up 2%. So what does that tell you? It tells you that we see Huawei coming back. So, زيتي كأنها حبريت هابزي تشاينا مالت حدا نت 4 بليون هزبيو اب تشاينا مخسار مالت اب ستوك ماركت ناتكا اب ناتكا عمي اب تودادرنا ناتكا اب ودقاتيو مخنياتو تزعبي ماركت امريكا يكون اوف كورس تشاينا سلازي هندي كتبلو انتقلهم هندي تقطبا درجه ناي تزبي وحد يمبر زبصح ني بعل ايفون ወይ ገለ ከገዛ ዓቕሚ ዘለዎ ይኮነን ቻይና ግን ሃብታም ሕብረተሰብ ብዙሕ እዩ ዘለዎ ሃገር ትሚድል ኣብ መንጎ ዘሎ ደረጃ ናይ ህዝቢ ካብ ህዝቢ ኣሜሪካ ይበዝሕ ጠቕላላ ማለት 1.4 ቢልዮን ተልካ ከባቢ ፍርቂ ናይ ህዝቢ ኢኮኖሚካሊ ፅቡቕ ደረጃ ዘሎ እዩ ሓደ 300 ሚልዮን ዝኸውን ግን ቁጠባናቱ ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ ሃገር ማለት እዩ ስለዚ ብመልክዕናቱ ተሪኻዮ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ that's why ድማ ፕሬዚደንት እዚ ናይ ሲኢኦ ናይ ኣፕል ናብ ቻይና ኸይዱ مس تشاينا ابو حدش ستور كفيتو قال ملاو قنيو سو نملكت ابزي كلهم اوبس بحال ابل ريو 24% تحت وريد له اوبو 29 نتحت قصو فيفو 15% تحتي كالي اي دون نو تايتي شو 10% others 3% honor 3% مني للعلمات يزلو 64% هواوي مالت قدمي 4 عامات 5 عامات امريكا مس سليانا تشاينا تراخب يا كامباني زي قال مليلهم
ካብቲ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ሶፍትዌር እንታይ ዝበሃል ሶፍትዌር ነይርዎም እቲ ኣንድሮይድ ዝበሃል ናይ ጉግል ዝጥቀሙ ነይሮም ካብኡ ውፅኦሞም እገዳ አውሪዶምሎም ካብዚ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ከም ዝጠፍኡ ገይሮሞም ስለምንታይ ከምኡ ገይሮሞም ከምኡ ስለ ዝነበሮም ክሳብ ሕጂ ጭብጢ ዝቐረበ የለን ዕላማ ግን ኣብቲ እዋን እቲ ካብ ኣፕል ንላዕሊ ዝሕይል ቴክኖሎጂ ስለ ዝነበሮም ኣነ ገዚኣ ነይረ ቴሌፎኖም one of the best phones ኣንድሮይድ ስለ ዝጠፍአ እምበር ካብኡ ክቕይር መደብ ኣይነበረን one of the best phones ነይሩ ግን ድሕርታ ሞዴልታ ዝነበረት ነታ ቀንዲ ሶፍትዌር እቲ ኣብ ውሽጣ ዝነበረ ኣንድሮይድ ስለ ዝኣለይዎ ካብ ብዙሕ ቴክኖሎጂታት ስለ ዘውፅኣ ንዓለምና ዶሚኔት ከይትገብራ 5G ዝበሃል ኢንተርኔት ቀዳሚት ትመርሖ ዘላ ዋዌይ እያ ኣብዚ ቀረባ እዋን ናይ ዝቐልጠፈ ቺፕ እቲ ውድድር ሎሚ ኣብቲ ቺፕስ እንዲ ዘላ ካብ ነዳኒ ላዕሊ ኣብቲ ደቀቕቲ ነገራት ነቲ ቴሌፎን ኣብ ውሽጡ ኮይኑ ዘንህሮ ኤንቪዲያ ዝበሃል ሰሚዕኩም ኣለኹም ልዕሊ 2 ትሪልዮን ማርኬት ቫሉዌሽን ዘለዎ ካምፓኒ ኣብቲ ውድድር ናይ ቺፕስ እቲ ዝቐልጠፈ ቺፕ ከተማዕብል ዝኽእል ሃገር ካምፓንያ ተባሂላ ደላ ብኡ ተጠቂማ ዝገበረቶ ስማርትፎን ኣብ ዕዳጋ ምስ ቀረበ ድማ ቻይና ብሃገራውነቱ ስለ ዝረኣይዎ እዚኣ ካምፓኒ እዚኣ ግድን ክንድግፋ ኣለና ብምባል 64% ስለዚ ናይ ኣፕል ናይ ካልኦት ኩሎም ተወዳደርቲ ኣብቲ ዕዳጋ እናቐደመቶ ትመፅእ ዘላ ካምፓኒ እንተላ ህዋዌይ እያ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ስለዚ ቴስላ በቶም ካልኦት ቴስላ ናይ ኣሜሪካ ቤስት ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ኣብ ካር ኢንዱስትሪ ኣብ ኤሌክትሪክ ካር ንብሎ ነርና ብክልተ ሰለስተ ካልኦት ካምፓኒታት ናይ ቻይና ይህደን ኣሎ ብውሕዱ ማለት እዩ ኣፕል ድማ እቲ ዝዓበየ ብራንድ ናይ ቴሌፎን ዝነበረ ድማ በመን ይህደን ኣሎ ተመሳሳሊ ብቻይና መጀመርያ ኣብ ቻይና የምስዕሩኻ ድሕሪኦም ኣብ ካልእ ዘርክቡኻ ቅድም ስቴፕ ባይ ስቴፕ መጀመርያ እዞም ካምፓኒታት እዚ ናይ ኣፕል ንኣብነት ኣብ ቻይና ዶሚኔት ገይሩ ዝነበረ ብራንድ እዩ ኣብ ቻይና ኢና ንብለኩም ዘለና ስለዚ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኣፕል ማለትካ ኤውሮጳ ኣፕል የብለውን ወይ ሳምሱንግ የብለውን ኩሉ ናይ ኣብ ቴክኖሎጂ የለውን ኤውሮጳ አሚን ሶሪ ኣብ ኤውሮጳ ስለነብር ከም ሕማቕ ኣይትወሰድዎ ገለገለ ኢኹም ኤውሮጳ ሓቅታት ብዛዕባ ኤውሮጳ ፀላዕላዕ ዝብሎም ሰባት ይርለኹ ኣብዚ ይፅሕፍ እዮም ኣብ ኤውሮጳ እናተቐመጥካ ኣብ ኤውሮጳ ስለ ዝቕመጥ ዘለዎ ክሕስለኒ ኣብ ኤውሮጳ ስለ ዝቕመጥ ሓቂ ክነግር ዝኽእል ኣብ ቴክኖሎጂ ኤውሮጳ ደቂሶም እዮም ኣይርከቡን ኣብኡ ስለዚ እቲ እንኮ ተወዳዳሪ ናይ ኤውሮጳ ብራንድ ኣብ ቴክኖሎጂ ፊሊፕስ እዩ ዝበሃል ፊሊፕስ ድማ ኣብ ብዙሕ ዓውድታት እውን እናወፀ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ቴሌቭዥን የለሎ ኣብ ካልእ እውን እናተኣለየ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ሆላንድ ፊሊፕስ እዩ ነይሩ ንሱ እውን ፅቡቅ ከይድ የለን ንማለት ናብቲ ዓውዲ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ቴክኖሎጂ ቻይናውያን ንቕድሚት ይመፁ ኣለዉ ክንብለኩም ከለና ካብ ዜሮ ተበጊስና ከም ዘይኮንና ንፈልጥ ኣለና online over the last year or so, making phones again, marketing them kind of as 5G, but it also kind of doesn't matter. And it is bit by bit chipping away at the market share that Apple gained when Huawei stopped making smartphones rather, for a couple years there. So that is one thing. The other thing that's happening in China is we just know the economic situation there. I know we're going to get into that here in a bit. But the point being, consumer demand is low because of just the weak consumer overall. Very much under. So Apple ብርክናታ ከመይ ኢሉ ንታሕቲ ገፁ የንቆልቁል ኣሎ ረይዎ so really ኣብ ዝለዓለ ማርኬት ካፒታላይዜሽን ኣብ ዓለም ዝኸበረ ካምፓኒ ዝነበረ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ማይክሮሶፍት እዩ ዘሎ ኣፕል ድማ ንታሕቲ ገፁ እዩ ነይሩ ኣብ 9 ቅድሚ 2-3 ወርሒ ዋላ ቅድሚ ወርሒ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ 190 ዝነበረ እዩ ዝብርክዚ ናብ 169 ወሪዱ ኣሎ ፕሮባብሊ ኣፕል ክትምለስ ትኽእል ዶ ሹር ክትምለስ ትኽእል ትኸውን I do believe enough resources ኣለዎም reinvest ገይሮም restructure ገይሮም they can come back but መብዛሕትኦም ቶም ዓበይቲ even ጉግል ንባዕሉ ትብርክናት ታሕቲ ገፁ እዩ ዝወርድ ዘሎ ዋይ ኣብቲ artificial intelligence ከምቲ ዝድለ ጉግል ባል ነይሩ ባት ከምቲ ዝድለ ኣይኮነን ዘሎ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒስ ክንድገለ ሽም ሒዞም ፀኒሖም ኣብቲ ቴክኖሎጂ ግን ይቐደሙ ኣለዉ ቻይናውያን at every level ይቐድሞም ኣለዉ okay let's go back to technology ፀናሕና ንመለስ ሕጂ ሓደ ናይ ፖለቲካ ኩነታት ክንርኢና ኣብዚ ኣለንቀነ ዘቃይፅ businesses do you feel this meeting will turn the sentiments in favor will bring business confidence Xi Jinping told America's top business executives that China's growth prospects remain. Stephen Schwarzman, Qualcomm president and CEO Cristiano Amon, leaders met China's President Xi Jinping in Beijing in line with the Asian economy's efforts to boost foreign investments amid bilateral tensions. Blackstone founder Stephen Schwarzman, Qualcomm president and CEO Cristiano Amon, Bloomberg chair Mark Carney, and FedEx president Rajesh Subramaniam were among the attendees. The executives were so ብዙሓት ዓበይቲ ማናጀራት ናይ ኣሜሪካ ናይ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ከምኡ ናይ ዓለም ኣብ ቻይና ኺዶም ምስ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ሺ ተራኺቦም ነይሮም ሓደ ዓቢ ኮንፈረንስ ነይሩ ሓደ ካብኡ እቲ ውፅኢት እቲ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣብ መንጎ ሃገረ ቻይናን ሃገር ኣሜሪካን ዘሎ ውድድር ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ነተን ካምፓኒታት ንምንታይ ክፀልወን እዩ ዝብል ዓብ ስግኣት ስለ ዘሎ ንዑ ኣብ ግምት ንምእታው እተን ካምፓኒታት ስግኣት እዩ ዘለወን
معناته كم زبلكم هذا نتبربعت بليون حزب زلوا حجر تشاينا نزقونت كامباني أمريكا كابو وزيا كم تزلا تحط قصل تغل كامباني يلا وحدات رأيهم قانا زخلا سلازي داقاتي كامبتن على يزدلين بقول لك على عندما ندمستي نا تشاينا سمع كجبرا وي ركب كجبرا يدليه. In Beijing to take part in the annual China Development Forum, Chinese President Xi Jinping told America's top business executives that China's growth prospects remain bright and its economy has not peaked yet. Now, this was a very important geopolitical meeting with China trying to turn sentiments in its favor, telling the world, we are very much in business, our growth story is intact. كابينا نبقى لنا تي أبزح بريتا زلو أقدر سنزلو كل جزء كنا سؤال كن كلالنا بزعبة تشاينا خن زارب كلنا التميديا زريو سيلن الرياليتنا تشاينا نبيني يزيد تريورد لهم تشاينا بتكنولوجي بزلع على كل تعفز حنباب زلو عديو أزيد صبغ هنا infrastructure economic growth نقول سب زمان خلي صبغ هنا بيت جور دلوهم أبز معربة عالم جن completely تعلم مخانون حماق مخانن تاجر ناب حماق من قد تخيل كم زلان صبغ كم زيلان تقول طبعا يودق كم زلون ينقل كل كم زلون زجلس حبريتها بزوج زي غاتر تري but in reality تهجر أب كم عينة كنت هتكون تنزلا ناب قسقاسة ناب بيتني أزلا شوزي أستوعبنا كن كلا لنا تميديا زجبرو زلو ناراتيفن الرياليتي يفعلالي نملا سبت كوربوريشنز أجيت مرحتنا بتشاينا قيدهم أنتي تباهي لهم كسمينا. Joining us now to take this forward is Christopher Beder. How do you see this meeting? You had the Chinese premier, you had President Xi Jinping meeting American businesses. Do you feel this meeting will turn the sentiments in favor, will bring business confidence back in the Chinese economy? I don't think by itself it's really a game changer. I think what it is it's a signal to the United States. Right now, we're in a period where U.S.-China relations have actually been a little bit stable, but Xi no doubt has his eye on the future, and the future is the elections in November. And in particular, there's a good chance that Donald Trump might come back in the office. And he has explicitly threatened that he would levy very high tariffs on China. And that's really what's on the mind of a lot of Chinese policymakers right now. It's on the mind of a lot of business. So, العلامة عندي تي أبزن ريوزلنا China مس أمريكا زلوهم نقديك بزخوني يخون من قد تطوق بالعيد اليونيوم سلمنتاي أم من قد عبيتهم زلوهم ترديهم لهم عند تا فيلوزفنا China تايا تا مدرخ دايا كم خينا تنبر جينا كي تفلت خلو بسور تم زحية لحجر كونيهم زلين يرم قلنا أمريكا فلتاتهم يا أوريدي سلزة أمريكا قص بقص زيادة ربع زيادة بريزنت سياسة سبق يريها بسوق زي زقلت أنت يزبط competition ويكا نودا دريب لخامو حام كيلونكا يوم كحلف خازف في التنزبل exactly نا أمريكا تكتيكمي ما عاد فيت كورا دري دلينيوم لك كورا دري دلينيوم جن سبق قدام مسجمرة كما يجير كأجر تحمششوا كمان أجر حمششكا تقدم لك كلا يجزي خرك بكا يقولون زعينتي سلازي نتشاينا بزخوني يقوم من قدك حمششوا بزح فتنا تعرفين زقور زلوا عيسى أمني زلوا جن تشاينا جن already نتكون تاتنا أمريكا بدك يخزص عوا خيني سمعك بزحت نا أمريكا عبيت بيزنسز مس تشاينا نا عمتات نا 3-4 عمت تاريخ زلهم في لايكم بعد ريداليو مصحف صحيح نيرو changing world orders تبل أبون تحريرهم بزح زي زبل ما رحتنا تشاينا بالدعم بعمقت رديت كم زلهم أب تاريخهم دحريت تمليسهم نا أشحات تاريخ زلهم انتهيتوا ساعتات زقبر وزنبرو سلازي لبونا زلهم أرحيقهم كنت متزغلوا بزعبا كونتات أمريكا خد قبرت خلدما بتتجاجامي كفيلهم ديسكاس قبريم that's why دم حجز له مرحنات ناتهم قوام مرحنات جرم زلوا مغنياتو بقلي لكوس له أمريكا وشتاتيا كنستوى السنة عمتات ساكل تشنا عسرتن نت بوليتيكا تشاينا كم دليتها أوتل نيراب وشتي بالشونا إنجلنس اللي زنا برا توم راحتي دليتهم قبرنيرم كابون ده حرز حجز له بريزنت شي وهم يوم تسألوه كم سيت أنزفلت أزغطرو سلمتاين السمتي حنت كاتن قدامي تسقبناتا بالشونا مخان تشاينا فليتو ندحر بالشوات ما راح تلوهم كوينو مقابري أنا كالوت كونيم تهاجر دما بلا ما أكثر ما يدخلني سلزي نتبلشونا محيخا ملاي قداميتي يتاكو عليهم نير مجامرة بتاع متصبغ زي كميز بلا مراحي شعوب كلنا قرأ صراري أبزوان زين تاجر له صروي زغنا مرحنات حيزلو نتهاجر دما ننوح طمته زلوا حجز خصبهم زي كونس ترى مش عمت ترى 10 عمت ترى 9 عمت أبقد ميت كقبرهم زخل استراتيجي كان مثلا 4 عمت نابنت أبغى كوفيد تعزيهم كلهم تاجرهم تقل هلا أب كوفيد سب كله تعزي تشاينا تعزي يخمز قويني كلهم مسيقلنا تبع الغلو ليتم مع تنصرهم نزي إلكتريك إندستري زبال دومينيت جيرهم ترجم لهم artificial intelligence already أيزربلوني زلوجن أبلع عليهم زلوا نتي نابنت أبزي تسلا self driving car مشيلو بعلات خيد مكينات مسزي أبنا قريب
ኣብ ቻይና ግን ዳርጋ ኮመን ይኮይኑ ዘሎ እዚ ብናይ ተስላ ቴክኖሎጂ ዘይኮነስ ብናቶም ታክሲታት ሒዘና ከዳ ባዕለን ዝኸዳ ገለመለ ከም ብጣዕሚ ኮመን እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ብቴክኖሎጂ ተዓዲ ኣዝዩ ንቅድሚት ከይዱ ዘሎ ነቲ ቴክኖሎጂ ድማ ከምዚ ኣብዚ መንግስቲ ዶ ህዝቢ ዶ ፕራይቬሲ ዶ ገለ እቲ መንግስቲ ራእይ እንተለዎ ከምኡ ዝበሃል የለና ው ስለዚ እቲ ቴክኖሎጂ ንክቐልጥፍ ህዝቢ እውን ይሕግዝ እዩ ኩሉ ነገር ይቕበል እዩ ህዝባዊ ኣብዚ ግን ከምዚ ዶ ናተይ ዶ ከምዚ ዶ ከምዚ እንድሕልካዮ እቲ ካምፓኒታት እውን ከምቲ ዝድለ ኦፍኮርስ ዝእመኑ ካምፓኒታት ኣይኮኑ ኮርፖሬሽን ስለዝኾኑ መንግስትኻ ስለ ዘይቋፀሮም ድሌቶም ገብሩካ ኩሉ እዮም ዳትስ ዋይ እቲ ህዝቢ እምነት ዘይብሉ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ምክንያቱ እቶም ኮርፖሬሽን ማለት ሕልና ዘይብሉ ትካል ማለት እዩ ድሌት ንረብሓ ጥራይ ዝግደስ ማለት እዩ ስለዚ ንቃፀል እስከ ንስማዕ እዩ So they're concerned about the environment in China, the policy environment in particular, why growth is so slow. But I think from the Chinese side, they're also worried about what's going to happen with U.S.-China relations. Right. In our tangent, of course, U.S. and China relations is a cause for worry. And but the bright side of it, you had the World Bank president there in Beijing this week at the China Development Forum meeting. The U.S. Treasury Secretary Janet Yellen is set to visit very, very soon. Would you say that U.S.-China ties are on the mend? And one call that came from the IMF chief was we need pro-market reforms in China. Do you think Xi Jinping will go that extra mile on reforms that some of the global businesses and the likes of IMF and World Bank are asking? I think when it comes to reform, wants to bring in outside investment, foreign direct investment. In terms of how Beijing looks at it, I think a lot of people are misled. Yes, relations between China and the U.S. are a little bit on the mend, but at the same time, you have instances where the U.S. Congress and Biden are passing laws and trying to sanction individuals and companies. You see this with TikTok. You've seen it in the past with Huawei. So ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ተቕድሚት እንታይ ኢሉ ፀኒሑ ምናልባት ናይ ቻይና ስጋት ዘሎ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ተመፅኡ ሓደ ካብቲ መፈከራ ናቱ ኣብ ልዕሊ ቻይና ብዙሕ ታሪፍ ክገብር ከም ዝኽእል ብርግፅ ንቻይና ክጎድኣ እዩ ግን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ካብኡ ዝዓቢ መጉዳእቲ ዘውፅእ እቲ ታሪፍ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ጥቕሚ ይኮነ ጉድኣት እዩ ንሓፂር ግዜ ኢኻ መፍትሒ ክትገብር ትኽእል ሰብ ክፈትወካ ይኽእል ፖፑላር ገብረካ ይኽእል ግን ኣብ ሎንግ ተርም ውፅኢት ከምፅእ ኣይክእልኒ እቲ ታሪፍ ዝበሃል ምናልባት ነቲ ዶሜስቲክ ኢንዳስትሪ ንኽጠቅም ክሕግዘካ ይኽእል እዩ ኣሜሪካ ፈረስ ዝብል ጎል ስለ ዘለዎ ታሪፍ ተበዚሑ እቲ ህዝቢ ካብታ ውሽጢ ዝፈሪ ዘሎ ነገር ክገዝእ ስለ ዝመርፅ ሓገዝ ክህልወካ ይኽእል ታሪፍ ተጌርካ ግን ልክዕ ከምኡ ታሪፍ ክገብረልካ እዩ ኣፕል ኦልሬዲ ኣብ ዕዳጋ ስትራግል ትገብር ዘላ ታሪፍ ተወሲኹሉ መንግስቲ ቻይና ጠቕላላ ሰብ ዝገዝኦ ቴሌፎኖም ክህሉ ይኮነን ስለዚ ካብቲ ዕዳጋ ክወፅእ ክእሉ እዮም ስለዚ እቲ ታሪፍ ብግምጣሉ እንተሪኢኻዮ ንካምፓኒታት ናይ ቻይና ድማ ናይ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ቻይና ዘለዋ ካሃስየን እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ቻይና ድማ እቲ ውድድር ናይ ታሪፍ ምግባር ከኣትዎ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ብሓፈሻ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘሎ ኩነታት ስጋት እናፈጠረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ Its business strategy. It's aggressive pricing. The base model is priced at around $29,000. That's close to 25 lakh rupees. Now compare this to a Tesla. A Xiaomi car is at least $4,000. So እቲ ዋጋታት ድማ ረይዎ እቲ ውድድር ሕጂ ኣብ ዋጋታት እዩ ዘሎ እቲ ዋላ እኳ ቴክኖሎጂ ተወዳዳርነት ኣለዎም ሻሚ ግን ታሕቲ ወሪዶም እዮም ብዋጋ ኣብ መኪና ዝመፁ ዘለዉ ስለዚ እታ ተዓተት ሞዴል ናቶም ከባቢ 30,000 እያ ኮይና ዘላ ስለዚ 21,000 ሶሪ ጊቭ ሚ ሰከንድ ያ ክሳብ 30,000 ማለት ናይ ቴስላ ሓደ 5,000 ልዕልያ ኣላ ማለት እዩ ስምዐዎ ሕጂ It's cheaper than a Tesla. And at this price point, Xiaomi is not making a profit. In fact, it is losing money. On every car sold, it will lose $10,000 per car. So this price war with Tesla will bleed Xiaomi. Let me show you an assessment. It is by Citi Research. They say if Xiaomi sells 60,000 cars this year, the company is set to lose 4.1 billion yuan, which is around $560 million. So at this rate, the more cars they sell, the more money they will lose. Which brings us to the question, why is Xiaomi doing it? Because it can. And the Chinese state is helping it. Xiaomi has a cash reserve. So تزرع رأيوه مجمريا أم نفسه كف ماكينة زجبرو خسريهم نخسروا قديم هذا عصرت الشهديم هذا توسنا جنزب خسريهم يا تبدل لا إذا خا كل جزء أب هذا ماركتين ترى تجبر كلها مجمريا أنت حرقينك قدام أنت حرقينك كسب كهاتاتو برجملا نخسب كهاتاتو innovative product قدام يبعد غازولو انت خوينو of course نبت داغا تفلاتنت كتركب بزح سله تسعر واغا دلخا ابخ تجبر تخليقه كالاي سالساي كون كات مصخلخا ግን ተወዳዳሪ ክትኮን ኣለካ ቴክኖሎጂ ከም ድማ ኣብዋጋ ስለዚ እዞም ናይ ቻይና ካምፓኒታት ድማ ኩሉ ስትራቴጂ ናቶም ብቴክኖሎጂ ዝበለፀ ፕሮዳክት ሒዞም ይመፁ ወይ ከዓ ፅቡቅ ዝኾነ ፕሮዳክት ብዋጋ ግን ታሕቲ እንታይ ይኾኑ ነቲ ላዕሊ ዘሎ ክረክብ ዘይክእል ኣብ ታሕቲ ደረጃ ሰርቭ ክገብሩ ይጅምሩ ባት ኣብዚ እንታይ ትብላላ كله حماق مخونه جبن كم زخونه جيرا ياخد قربات فتن الله but this is a normal practice انت اكيد قبريهم زي ماكينه زيها تكنولوجيا كم تليفونه
حسب تكنولوجي تمسلمت كايو مست تكنولوجي نايت كامباني كونكت ناخون كات متيخا imagine ابزيت بلوكم يا جن الرياليتي كمزي ماكينه نايزيو مسغزاخا سمارت ماكينه تسمارت ماكينه انت بتليفونهم كونكتد كونه تليفونهم تغزيخا مور كونكشن هارمونيك لوي لك كمزي مخنياتو كاب تسلان لا عليهم زيو تليفون الله سمارت فون very very practical كاميرا ناتو دما كابتناي actually كاب سامسونج كمان دبلص كاميرا زلوا هي تزبلص التليفون ناتو ميز بال زلوا سلازي كاب ايفون اصبح زبلص مالتي مخنياتنا ايفون كل زي سامسونج سيبلصي جنتاين رلنا تليفون سلازلو لك تا ماكينه بس كدت بتي سوفت وير بقلن جيروم مسوم هوك قبرهم نت فقرنا اتوم تحت زخا تعريو ابديتنا قبر كادي كلنا غزا خدي تليفوننا غزا خدي جاجيت سالوم نا تلفزيون قالون قلمله سلازي تا ماكينه عند ريسكايا نابنت الى ماسك تايزبل تا ماكينه مشتا كاسا كونت مقصد تا ماكينه تيا متحز مستسلايا تخونك معناته الماكينه ناتوم ترى ماكينه يكونن تسلا نابنت اب غزا خلغا بسمارت كنترول تقبرلو لك عز خاخومي سلازي تا ماكينه مس غزا خايا مستا كامباني كونكشن كلوكاي دحريو تال برودكت ناتوم كتغزالهم يخا ابديت كتقبريخا دحريو دما سلف درايفنج زبال تكنولوجي متصل زلو تا ماكينه تاكس كير تخليا تسلا دما وي دما اذا شام دما ناتوم سوفت وير كتقوميم سلازي يس استراتيجي بتاع بقع استراتيجي كنا اسوي فتن لوجن ولا تحتوريكا نغزيو ገንዘብ كثير كان تبلك اب لونج ترم كتمالس تخليخ اب كال تكنولوجيታት اب كال اوديزي لمو تريي نتنبرت بطرحي بامكا كابت ገንዘብ كابت تقبل نابنت برينتر كتغزا خلغا تا برينتر تغزا حسري واغا ريلاتيفلي عند مقصبناتهم كبرينتر يكونن كابت قلمي قلم قلطي في غز كابم سلتغز كابيت مقصبم زيجي common practice يا reality تنغر تقن نغر يبغى كابتي نسخات غزو تهلخو ግን مقصبي قبر مالتي نغص of $15 billion, so it can afford the price war and the loss. Plus, it has the backing of Beijing. You see, Xiaomi is not building these cars on its own. It is using a state-owned manufacturer, a company called the BAIC Group. They're the ones making the Xiaomi EV. China already has a large EV ecosystem. So, the ecosystem تمنكس China by design يفتيروا سلازي منقص كم زحجزهم زلوا كم زدقوم زلهم كشطوا زفتنا but that's not true تمسها سالي أبزر يحنتي Disappointing year of sales, Lucid has been forced to slash its prices by thousands of dollars, joining other EV startups like Rivian and Tesla in facing easing demand. The company is now offering up to $8,000 in incentives to buyers of its most affordable models, as well as free charging and maintenance perks. So, what went wrong for Lucid, and can it bounce back from this setback? In this video, Lucid بحال ናይ سعود عرب ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ዝኾኑ ብዙሓት ካልኦትን ኢንቨስት ገበርዎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ መኪና ደፍርት ነበረ ገንዘብ ዝነበረ ግን ኣብ ዕዳጋ ክዕወት ኣይከኣለን ልክዕ ምስ ኢሎን ማስክ ክወዳደሩ ኢሎም መፅኦም ብዙሕ ገንዘብ ነይርዎም again another deep trouble ኣብ ፀገም ዘሎ ካምፓኒ ዝውን ከምቲ ዝድለ ክስጉም ኣይከኣለን ስለዚ ኢን ጀነራል ኣብታ ዓውድቲ ዶሚኔት እናገበረ ዝመፅእ ዘሎ ንፍተዎ ንፅላዮ ናይ ኣብ ስማርትፎን እንተኾነ اب تكنولوجي اب كل عوده تكنولوجي قص بقص تشاينا نتبوتات دومينيت نغبر وي خدلو اسياويان دما بحفشه اسياويان بتعمي ناي سراح منفس لزلوم بزح ساعات سلازطفو كوميتمنت سلازلوم اب لونج ترم كقدم خا جدني معناته حدش نجر قلطيف كتفطر حساب زي قال كانت تزلون دحر تطويل كاخينكا كقدم خا خمزغلون كركبها كالفا خمزغلون بتدغاغامي ان ريو زلنا تريي زي ريفيان زبالكا حدا كابتن عبيتي ناي الكتريك كارز سمارت بقوم دما كبورن صبق ماكينه خغزو زقول زنبريم Both were included in the figures that it released on Thursday. Overall, Lucid's 2024 production and sales figures showed only a slight improvement from 2022, when it built 7,180 cars and delivered 4,369. حجو حانتي قد منابتي أقدر صار السمخادي إسكازيان رأي Xiaomi phones are on the market right now. I put together a list of options that meet the needs of different types of buyers, whether it's price, performance, or quality. For more information on the products, I've the channel for more content like this. Number 11 Pro 5G, the Redmi. So كلتفنا بلنا تليفوناتنا شاومي كنرينا من البات نخنجز كحجزنا سلازغل كل جزء صبوا غيرنا سلدين فلتو بلوص تليفونات كنجزاي نخلنا مبزحت سب لعل عقم ايفون يزغزت ايفون كغبر زغل دروتي كمان سلازي ابزي قرب اتحساسبانا خنسفحلن Note 11 Pro 5G, which will be released in 2022 as an alternative to the standard Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, can now be ranked as the best budget Xiaomi phone of 2023. The mid-range phone comes with a 6.67-inch Full HD AMOLED panel with 120Hz refresh rate and Corning Gorilla Glass 5 protection. It also has 8GB of RAM, 128GB of internal storage, a long-lasting 5,000 mAh battery, and supports 67-watt fast charging.
The Redmi Note 11 Pro 5G stereo speakers deliver loud and punchy sound for a budget Android device. And while the phone's processor has some disappointing limitations, it's significantly more powerful than the Snapdragon 732G that powers it. This is a good option if you're not ready to buy the best camera phone, but it is worth remembering that the Redmi Note 12 series was recently launched in certain regions. Number 4. Best light phone is the Xiaomi 13 Lite. Success is always difficult, but Xiaomi has succeeded with the 13 Lite. The design and build are beautiful, the lightweight frame makes it fun to use all day, and battery life is decent and charges quickly, so you don't have to worry about power. Camera is a disappointment this time around, but that's the selling point of the old 12 Lite. There are also some So እንታይ ንርኢ ኣለና እዚ ናይ ሻሚ ዕብለላ ድሕሪ ዋዌይ ዝመፀ እዩ ምክንያቱ እሳቶም ካብቲ ኣንድሮይድ ስለዘይ ተሰጎጉ እቲ ናይ ጉግል ሶፍትዌር ስለ ዝጥቀሙ እቲ ኣንድሮይድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓጊዝዎም ስለዚ ኣይ ቲንክ ልክዕ ከም ሳምሱንግ እዮም ጥራይ ዲፍረንት ሞዴል እዮም ሳምሱንግ ኣብቲ ዝለዓለ ኤንድ ክቡር ምስ ኣይፎን እናተወዳደሩ ክቡር ገይሮም እዮም ክሸጡ ዝፍትኑ እዚኦም ግን ኣብቲ ሕስር ዝበለ ዲስካውንት እዮም ግን ኢን ተርምስ ኦፍ ቴክኖሎጂ ቀስ በቀስ ኣርኪቦም ሳምሱንግ ፊት ንፊት ክገጥሙ ጀሚሮም ኣለው እቲ ዝበለፀ ናቶም እቲ ኣብ ቅድሚ ዘሎ ብሕሱር ኣለዎም ኣብቲ ሕሱር ብፍላይ ጽቡቕ ዝኾነ ፕሮዳክት እዩ ዘለዎም ኣብቲ ላዕሊ ክኸውን ከሎ ግን ኦፍ ኮርስ ኢት ካምስ ቱ ቾይስስ ኤግዛክትሊ እንታይ ዓይነት ሶፍት ቴሌፎን ኢኻ ትደሊ እንታይ ኢኻ ከተቐድም ትደሊ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሰብ ኣብቲ ዝበለፀ ብራንድ ስለ ዝጓየ ዘሎ እምበር እቲ ፋንክሽናሊቲ ዳርጋ መብዛሕትኡ ቴሌፎናት ተመሳሳሊ እዩ and pretty standard for a mid-range phone. Overall, the Xiaomi Redmi Note 12 Pro is a very impressive mid-range phone that outperforms many of its direct competitors and offers excellent value for money. This software has a few bugs that keep it from competing with more expensive options, but it's a solid option and can meet your day-to-day needs. Number 2. Best premium is the Xiaomi 13 Ultra. The Xiaomi 13 Ultra is the company's most powerful phone today, but it's not one we'd recommend to the public. Some of them are purely practical. The phone isn't available in the UK or US, but you can buy it in Europe. It's expensive at €1,499, and it's big. But it's not a phone for everyone. As long as you don't mind, you're in for a treat. The Leica camera is the main attraction, supported by a 1-inch variable aperture main sensor and 3 excellent 50-megapixel ultra-wide angle and zoom lenses, offering detailed photos, excellent low-light performance, and beautiful natural bokeh. The Snapdragon 8 Gen 2 chip delivers strong performance, great battery life, and the screen is flawless. Number 1. Best overall is the Xiaomi 13T Pro. Xiaomi 13T Pro is the best Xiaomi phone available today, with strong gaming performance, complete design, and an incredible camera developed in collaboration with Leica. It's a complete package, and what's better is that it costs less than the current flash. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም really ዓበይቲ ብራንድስ እዩ ዘሎ ሕጂ ንመለስ ናብቲ ቁጠባዊ ኩነታት ክንርኢና ኣብዚ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዘሎ ምትፍናን እስከራ እዩ ብዓይኒ ፖለቲካ እቲ ኩሉ ነገር ከመይ ከም ዝመስል እዚ ሕጂ ዛረብ ዘሎ ኣሜሪካዊ ድሕሪኡ ግን ናይ ሲንጋፖር ንክልቲኡ ኣወዳዲሩ ክነግረና እዩ ልስና States and was very abusive to Scowcroft, who was saying, please remember President Bush thinks of China, the China relationship is important, wants to continue it. I raise that only to say that I think the United States has gone the distance to try to find a way to do exactly what you propose, Kishore, which is to accept, maybe not completely, but to get along, work it out, see if the future can't hold a better future, a more congruent future. And I think what we see, if I may just quickly jump to the end here and then stop, is that in a certain sense, if I read this correctly, I think Xi Jinping has brought engagement to an end, sadly and tragically, both for us, for you, and for China. And I ask you why. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ብሓፈሻ እቲ ፕሬዚደንት ሕጂ ዘሎ ኣብ ቻይና ፕሬዚደንት ሺ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ቻይናን ዝነበረ ዝምድና ኣብ ዕፁብ ማዕፆ ከም ዘብፅሖን ንዓለምና ዓብ ስግኣት ከም ዝኾነን ነዚ ሕጂ ዘሎ ተፃብኦ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ዘሎ ድማ ንሱ ዘበገሶ ከም ዝኾነን ንሱ ምዃኑ ተጠንቂ ይዛረብ ዘሎ ድሓን ፅቡቅ ገይሩ ክረዳድኡ እዮም ግን How do you explain it? And that changes the game completely. So what are you going to do about it? What am I going to do about it? What are we going to do about it? What's the right response now that we don't have an operating system for any kind of as Hamid said, we're compassless. What's the answer? You tell me. Could you actually talk to us a little bit about where you think the U.S.-China relationship could more productively go? I mean, I think, Orville, a lot of the points that you've made and also, Kishore, the points that you've made have really pointed to a very deep strategic mistrust between the U.S. and China. We don't trust each other's political systems. China thinks the U.S. is fomenting color revolutions inside the PRC because of American democracy. You know, the U.S. thinks that Chinese techno-authoritarianism could spread throughout the world. We don't have agreement on... So, እንታይ ደሎቲ ኩነታት ከም ትገልጾ ዘላሳ እቲ ኣሜሪካዊ ብጣዕሚ ተሪር ዝኾነ ቻይና ሓደገኛ ሃገር ከም ዝኾነት ገይሩ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ንሳ ግን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ብዙሕ ዘይምርድዳእን ዘይምትእምማንን ከም ዘለዎን ቻይና ብዙሕ ግዜ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ኣትያ ነቲ ሃገር ከተፈራርሳ ከም ትደሊ ዘላ እዩ ስጋት ናቶም ኣሜሪካውያን ግን ቻይና ንዓለም ከይዕብልልዎ እዩ ብቐለባ ነቲ ዕብለላ ናቶም ከይቅደሙ እዩ ካልእ ዘረባ የብሉ ናይ ኣሜሪካ እምበር ቻይና መፂኣ ኣብ ዓዶም ስጋት ስለ ዝፈጠረትሎም ኣይኮነን
what we are doing with regard to our Taiwan policy. We're definitely interpreting each other's actions as aggressive when we see our own as defensive. So how do we manage the strategic mistrust? And maybe if we can throw in Orville's layer, how do we do it in the Xi Jinping era? Yeah, great questions. Strategic mistrust, you're absolutely right. And I can tell you that this strategic mistrust between the United States and China worries the whole world a great deal. Because at the end of the day, no matter what you do, the reality is that China, frankly, has already emerged as a great power. I don't. أترى بيننا جيروان أمونكو تشاينا أمريكان زلو زي متممان نعلمنا بتعمي سكاز فترة لنا كالوت هجرات زين كلتين هجرات نيكولر باورين نبغى طبعا بخال بخلو عبس الوازلوين أمونكو أنزلو صقم نخل ناخذ علونا مخانو نفلتينا سلزع علم دما سكاتي دي سمعها أمريكا قد انتي تكبر انتي تبل بزي قدس تشاينا خيدا يايلو ود سنغافورة يسو مس أمريكا تبغى زمدنا زلوهم يوم مس تشاينا دما تبغى زمدنا نخلت يوم معريم زريوم كن بتدقاقامي كميلو إذا بزعبا إسيا ريل بزح مصحف تصحفي أبي respected scholar لازم تايب له تشاينا خيدا سلوها فتوها فكروها هقلوها خمزبلوها تشاينا خيدا سمعوا سلامتكم بلاله مع بيلا مالوتيو. Don't buy the conventional wisdom in the Anglo-Saxon media, which is, by the way, always wrong on China. In 1990, when the economists first predicted the coming collapse of the Chinese economy, in 1990, the Chinese GNP was $360 billion. A few months ago, the economists again came out with a story saying the Chinese economic growth is over. But then it had grown to 18 trillion. It had grown 50 times. كالي دما تايب لالو زي معرباو ميديا انجلو-ساكسون ميديا زاربو زعبا تشاينا كتامنو ويبلكم ايامنون يلو سلامتاي ابشن تشات 209 1 تريليون كيبس حقلو قطبانا تشاينا كعني كودق يكبلو ابشن تشات 209 يوم جميرو ميلو حجي دما لك كم تقدمهم يبللو كاب تحتبي 400 بليون زنبره قطبا ناب 10 تريليون دي يبلو يبلعلو كودق يطراينا بلوا ስለዚህ እቲ ሚድያ حق خمسة يزارب زلو ناي 30 عامات تمليسنا كنريو نخلينا يزبل زلو بحكيتي ميديا زوز حبريتا نتشاينا جلاتس خمسة يكون يزقل زلو. After 30 years of predictions of the coming collapse of China, why do I emphasize that? China's rise is unstoppable. And it's not driven by you or by me. It's driven by 1.4 billion Chinese people. And I'm sure you read the column by Martin Wolf in the Financial Times last week, in which he said, if 1.4 billion Chinese people decide to become prosperous, nothing can stop them. And the Chinese people have this great... تحرد ما كردعنا زلونا China قزقاسة ويمعبالة ويهابتي أنا نسخان تطوكنا بلان خلاي كونان هذا نتبر 4 بليون حزب China نسيزو السنيلو أبكال مجازين أمريكا همزوته حزب China ندحريت كملا سايد لينيو نقدميك خيط رايز دلي زخونة سبدما تطوز بليلن دليتون بهاقون دما نسيو سلازي تزخوده زلو أتي زمرسو زلو من قد نعوز ملكاتيو نعوز تطو كبل زخل حايلقن يلن يزبل زلو. Desire to do as well as the rest of the world. And so they have China, by the way, China's economy has serious problems. Property bubble, demographic challenges, confidence, these are all real issues. But at the end of the day, what we have learned is that if there's one set of policy makers that seem to know how to fix their problems, gradually it is China. Now, if you want me to answer your question directly... كالي دمان تايلو China كطبع تناتهم ناي ديموغرافي ديو ناي ريل استيت بابل دي كلامة ساقمات اللومي كله كم زلو حقنيا ساقمات دمايزي نزيز أقامزي ترديو كفات حزق المرحنات تلعب عالم كنا China مرحنات يلو إذا كنت أستوعيلو زاد اللي سقم تكواسز زق المرحنات تلعب عالمنا China مرحنات يسلزي زاد اللي سقم تواسيدم كفات حوا خمس خلو إنان رتا حجيكن كأنت عمل لسولينا تزار بس أنا Orville, about President Xi Jinping. I want you to know that, again, I want to go back to my point of 193 countries in the world. Almost no other country in the world passes judgment on the quality of the leader that they're dealing with. They accept the fact that he's the leader and we have to deal with him. Good, bad, friendly, unfriendly. And frankly, I want to tell you this, if you don't mind, very directly. If you did a poll of 193 leaders and asked them in 2017, 2018, would you rather deal with President Xi Jinping or would you rather deal with President Donald Trump? I'll tell you, 193 countries will vote in favor of Xi Jinping. I'm serious. بقمت الكان جيروج بتدقق مدمانة بريزنت شينا China كم حرقني بريزنت كيركات قلت سنيكا بدايركت لكم لسالكات وينه بجكا أبز عالم كباب 293 هجراتنا بيو إن زلوان ترينا تحقي حنت هجر نمرحناتنا كال هجر كتكونات بعد الدنيا كم زلاتها تقبلوا له
زي أمريكا دي ناي تشاينا دي ناي جابان دي كم زلوا تقبلك موسيقى ديل كتجبر زلك جادجمنت ويكا فردين هبني نايلو بقدر حكى دما دايركت من السلكات دليغا أبكر تشين 10 شمنتن 10 شوعتن و 10 شمنتن نتوم عن زخان هاجرات نخلاتهم مس بريزنت شدو ديل كتجبر تدلي ولا مس بريزنت دونالد ترامب تبلو نركع ملسناتهم زبزحو بريزنت شي ناي تشاينا مخانا نيري بلولو كاب دونالد ترامب وانا سمعتاوي انتاي يبل انتاي يقبرن اي فلتني بايدن يبلني في سلطان سلا زلت راي كم زبل زلو بربك بايدن كي ذكر كاون يخل زي بحفشا بريزنت ناي هاجر كان راخص بوليتيكانيات ناي هاجر كان راخص نا امريكا ني تشاينا ختصرف ناي تشاينا ختصرف سي غبو ايكونومي زبل زلو indirectly تعملسي نسايا. So when you emphasize that, oh, it's a leader that's a problem, it's not the problem. You have to deal with the country. And I can tell you this, since I've spoken to many people, especially in third world countries, who have dealt with President Xi, they don't share your vision of President Xi. They see him as a sane, sober, rational, predictable leader who is advancing China's interests quite effectively. I mean, at the end of the day, you look at where China was when he took power, 2014, where China is 2024, it has come a long way. So whatever we do, we don't underestimate him or China. By the way, we also don't underestimate United States. I want to assure you that the respect for United States is deep and profound and very strong. But in the same way, there's also the same deep, profound respect for China. And we know we have to deal with these two great powers. And actually, we... بوغيري مليس له تشاو كابزين على تبهالي لان طيب لا نحنا نمرحنا تشاينا خنريو خلنا حدا لبام مستوى عالي زقبرو زفلت عنا زلوه نهاجر دما كاب حدا ابتن زلوه بسلطانو كابينا بيها بصعوه سند على كايب لولو سلازي كاب حدا كبر مراحي نهاجرو نربحنا يهاجرو زق على زلو إنا نريومبر حماق صباين ريونينا with the same ቋንቋ ድማ ናይ ኣሜሪካ ድማ ሪስፔክት ኣለና ንቻይና ነኽብራ ንኣሜሪካ ድማ ልዑል ክብሪ ኣለና ስለዚ እዚ ንትናይ ንብልኒና ንሽተይ ሃገር ሲንጋፖር ካልኦት ሃገራት ድማ ከምኡ እየን ንኣሜሪካ ንቻይናን ክብሪ ንህቢና ንቻይና ግን just because እስኹም ስለ ዘይፈተኹማ ምሳኹም ኮይና ሕማቕ እዩ መራሒ ክንብል ኣይንደልና ብምባል ኤክሰለንት ዝኾነ መልሲ ሂቦ ኣሎ ሶ ብሓፈሻ ኣነ እንታይ ክብለኩም ዘሊ ቻይና ዝበሃል ሃገር እናማዕበለ ዝኸዩ ዘሎ እዩ ዓለምና ድማ እቲ ሚድያ ዝበና ዘይኮነስ እቲ ሓቂ ክንፈልጥ ክንፀር ክንክል ኣለና because at the end of the day እቲ ሚድያ ንቻይና ኣፀሊማ ክፍዩ ካብቲ ዓውዲ ካልያን ከም ትወድቕን ክገብርዋ እዮም ዘልዩ ዘለዉ ንዓና ግን it doesn't matter ቻይና ማዕቢሎም ኣሜሪካ ማዕቢሎም ብቐጥታ ዝፀልውና ኣይኮኑን ብናይ ኣሜሪካ ኣጀንዳ ተቆስኪስና ግን ነቲ ዘሎ ሪያሊቲ ክሒድና ከምዚ ኢልና ኣንፃር ረብሓና ክንከይድ የብልና ቻይና ዝበደለትና ወይ ሕማቕ ዝገበረትና ነገር የብልናን ኣሜሪካ ንኤርትራውያን ብዙሕ ግዜ በዲላትና ኣላ ኣብ ታሪክና ብሙሉ ስምብራት ናይ ኣሜሪካ ኣለዋ ቻይና ግን እንታይ ገይራትና እንትርፋ ክጠቕመና መፅያ እንተዘየለ ድማ ርክብ የብልና ካብኡ ስለዚ ዝኾነ ኤርትራዊ ንቻይና ትፀለሉ ምክንያት የብልካ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ኣብ ሓንጎልካ እዩ የበላሽ እንተሎ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ናበልኩ ናይ ሎም ኣርስታ ብዝኽን ወዲና ፕሊዝ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እዚ ቻነል ናትኩም ደገፍ ብጣዕሚ የድሊ ኣሎ ናይ ሆፕ ቻነል ከም ዘለዎ ክቕፅል እምበር ብዙሕ ብድሆታት የጋጥመሉ ናበልኩ ክሰናበተኩም እየ ፅፅብቑ ኣገደስቲ ምዕባለታት ኣብዚ እዋን ከነስተውዕለሎም ዘለና መጀመርያ ዓለምና ካብ ናይ ዶላርን ናይ ምዕራባዊ ዓለምን ቁጠባዊ ዕብለላ ናብ ምብራቕ ገጻ ትኸይድ ኣላ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ገንዘብና ብዶላር ይኹን ቢሮ ተቐሚጡ ዘሎ ቁሩብ ምናልባት ካብኡ ናብ ካልእ ዳይቨርሲፋይ ክንገብር ክንግደድ ኣለና እዚ ድማ ፈሊጥና ዝተውዒልና ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ብመንገዲ ክሪፕቶ ክንገብረ ከለና ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ድማ ዘለና ትምህርቲ ይኹን ፍልጠት ድሩስ ስለ ዝኾነ ዓለምና ድማ ብቕልጡፍ ትቕያር ስለ ዘላ ንዑ ከነስተኻኸል ዝተፈላለየ ኣብዚ እዋንን ንመፃኢን ከገልግለና ዝኽእል ፍልጠት ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ስለዚ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ምኻድ ውፅኢታዊ ይኮነን ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ትምህርቲ ስለ ዘለና ኣትይኹም ተጠቐሙሉ ይብለኩም Thank you.